election ga long ni mangi kwa ban yu I ye ga lawai ga pradai yo ga state pe ga la ga jongi ikwa ban yu I ga lawai ga pradai ji kon samla ga jongi habagi let ban girung ga jeng ba per ba girung ba ga pat ga pata ban ga shan yangi da ga pata ga election ga barwan e I ba bon bhagi kon samla ga jongi ki kon samla ga jongi ba shong be haye ki ba pet ya ga TV black eye mobile na ta ke batia ba computer te ga daw ga long ba ka jingdo ka ba ka jing bom don ka kam ka jam ye ki ba ga ban ai namar ka daw ka ki jing tu jong ka jire election arpo rai ka dik ming wala ban wara ban create ye ka employment dan ta ki kon samla ga jongi ki bas ga blog e ba ba puli la ni ba pat puliru amne ta ga wara ta nam ta kam sarkar ba kam sarkar ni numla ban wara si burma henry wara pada ki private sector की इंडस्ट्री में फेर हाँ कल्याण जो का टूरिज्म हाँ जो का हेल्थ टूरिज्म पर की बनता रखा बनता या वगैरह अपन आए या की काम की जाम ना पता की खोज समला की जोगी नो ओई भी भले को गुप्ता तो मगर लायो ई बका जिंजा का जिंगे के बाकी खोज समला जोगी की कंडो हकी की पोर के बाला पोई की लिट्टी के बकला की जिंगे में जोगी नमार बाकी लॉन्ग काम जाम तो दे तक दाव ओई भी के का थोंग लादा उ ब्ले उ ई बेट उ जेट इगा Long biang si sit long yang jong pi dekat Putra Perak konstitusi dekat bagi jingduai ke jong pi dekat bagi jinggerku ke jong pi la dekat yo long chief minister jong ke Meghalaya in warra si bon ke development in warra si bon ke employment dak bata ke general kam jong pai pa ke jogi om dei tana bata Putra Perak konstitusi hendrei dak bata ke state Meghalaya hi boro ko wei te de dekat daw ke khot ke weri pi baro pa hari ke sen in warra ke jingjop ke badan buram jaga jingrap ke jongpi jaga jingresar ke jongpi jaga jingtresi ke jongpi mangi baro laragi yo jaga jingjop ke badan buram nang Putra Perak konstitusi jaga sol jong Putra Perak konstitusi also yo snow hangte po Delhi dan Narendra Modi ikwa berwara jaga tanga sol भाइयों बहनों आप लोग ने हमको 25 साल से हमको यहाँ ये कंस्टिट्यूंसी में एमएलए बनाया इस बार में हम चाहते हैं कि जो 2023 में बस सिर्फ एमएलए नहीं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे पुत्र पेrak से जो इनका आवाज पुत्र पेrak कंस्टिट्यूंसी का आवाज दिल्ली तक पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी जी के पास ये आवाज सुनने मिलेंगे तो दे दाव अपने हिंदी खसी मरबा बोरक ये बड़ी डलंग ने tinggal aku break jinggal dekat yang pi akhirnya kesini ke bagi late pen file ke nomination bila wan dak jingit ini mdai bukan ai besar you know ruang bawa jinggal rali ke juga ringo ang bagi wan dak jingit bagi ai jinggal san damar kata daw in don ru segwai ke rali ke panlong haku arfu sauterik hak abau prime minister jungi Shri Narendra Modi untuk kalang bagi hak kata kesini bagi khot bagi weri pi baro wajah dorlang Hakik rally ke bagi sedang nang tidak bawa golf club, si bawa uji ke sedang yang breakfast, hari nang tak sedang berdiat yang rally, nyata ke kejat, kita mobil ada kejat tu orang lagi jauh ke 2 wheelers, dan ke 4 wheelers jompi. Itu seperti yang ini umpunyang baru ke jenis kami jompi, hakik ke por. आप लोग को सब मैं विनती करता हूँ कि इस बार जो 24 को हम लोग का रैली है, जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर हम लोग का 45 मिनट वो चलेंगे रैली में हम लोग मतलब कि आप लोग सब मिल आके हम लोग एक साथ जाएंगे रैली पे जो इस बार हम लोग को इस बार बड़ा बहुमत से पुत्र पेrak कंस्टिट्यूंसी को जीतना है तो बीजेपी के लिए क्यों हम लोग वोट दे रहे हैं हम लोग को डबल इंजन गवर्नमेंट चाहिए क्यों डबल इंजन गवर्नमेंट दिल्ली मोदी सरकार मेघालय बीजेपी सरकार अगर डबल इंजन होगा तो यहाँ का जो एमएलए है पुत्र पेrak का अगर भी चीफ मिनिस्टर भी होगा तो एक टेलीफोन मोदी को बोलेगा तो पूरा आवाज मेघालय सुनेंगे पूरा आवाज मेघालय सुनेंगे लड़ाई जब एक डबल इंजन गवर्नमेंट का लोग हपो दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार मेघालय बीजेपी सरकार बाएलहेड चीफ मिनिस्टर jangan simpan saya ke por ke jopi dan ke por ke lamit bagi pun kan mau biasa isen pada poin sekali ke rally ke benlong akar pesawat tarik bagi dia ya di ke rally
kerang bagi rakan-rakan Prime Minister ke jogi kerang bagi jo ya kecing jogi paiba ke jogi bagi dan ya ke bangla sencar alfusan stem hari konstitusi kum MLA kum minister Henry sencar bangla tre bangla sekri yang betul berak konstitusi kum kudu jongfi kum hunmedi jongfi kum pora jongfi wat kum sekri jongfi bangla tre dak menta ke imlang ke salang dak menta ke roi ke par dak menta ke suk ke sain jong ke betul berak konstitusi wat jong ke bangla hi para kowe Wong UP ये कबाड़ी को गया कबाड़ी बीजेपी का क्या बताऊं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ये बंदला का पारो हाकल जी संसद संस्थान dak betak roi ke par dak betak development jong ke state Meghalaya dak betak jimun toy jong ipai ba dong sungsong jong putar brak konstitusi tiga orang UP baro jong ini trace jong mana bar ke por dang sa tang kendiat segi tang RTO bedak singla lait sa tang kan lai segi Yarangi barok anya trai kubde ko bangi dar lang berkar lang mangi hakane ke puar da koega yele lang berkin problem iki pora barjar iki pora bar pa ke jongi ki bhai ke bhasa bu jongi ki porlo ke jongi bukinong ba kare ke sin in Punjab ya ke BJP ya bagi warra ya ke sarkar BJP ya mela bar trai sibon ke jimtoy ke roi ke pa khamtam le da ke bata ki kon samla ke jongi ki